Puksaraw ko sa Ngehn Sarawi aramasaman. Kaya karamas songkang pagkandang ngayon. Aptama auda panaramaso imemren Ngehn Sarawi. Coach kapagata aramas ni duwetra i. So kitel me duwetra reconnect. Hallelujah. So isipang prong ko saya intellect poi ko saya aramasangot ako intellect marain aramas aramarain rasongan kot apok makot sa tabi milala child ansa makot katlong lala child sang niya child ipsapal nang ko yung current lemaw riyaw isak lemaw kasi ko sa yame we have the mind of Christ so a child intellect aramasaman me ipsapali lalonga yung kot amarain si pala marainin pun sampawat okay so imendagi Ngehn Sarawi is a person. Coach Sam, Coach Na, Coach Ngehn Sarawi. Magcepang kawiwi is Ngehn Sarawi. Ija ngehn, just lang meminan pati sa ong kapalwar. Ngehn, out ba iyo, so ichukot ko saya material body. Ichukot ko saya palwar sa nga makam udialia. Apo ko saya mas lalang kachayal. Tame, auday kachayal da. Intellect, will, emotion. Okay, so imo kan magkachelo Ngehn Sarawi sa mga troyo. Chay sa mga troyo, so kasampal, imendaki. Ngehn Sarawi is a person. Ikaw kawiwen, tama ko mo yung ngay pan, wiwiki. Klang, mas ligi, tama kam kamor kitra, mas lale. Okay, kitra wo Ngehn Sarawi sa mga troyo. So, sa mga troyo nita, song ka magkita aniki. Ngehn Sarawi yang anki. Imakarita Ngehn Sarawi din siniyang. Miya may kalokong. Makasaya, oh, it's just a wind. Upon that it. Jesus magambang watak lo kayang wayo. Aganinda E. E is a pronoun. Nalo kayang Y grammar. E is a pronoun. E awalian. E the she. I miminantawan all, si miminantawan li. So makambang wata puksarawin lo kayan why. So trenda it. Mantamoy siniyang ate, nituwan ako yung mumot sa ako saya. Ama is a person. Jesus kan masani he. Jesus kakataan ki Ngehn Sarawi aramas he. Especially in the she abe, and the he. So he's a person. Okay? Just lang po ngehn. Magcaban kaskul kiyar chakan bonasa. Amia sawasa papan chaban kon. Okay, those who are led by the Spirit are God's children. Sapol manggod. Irailakan mekin wuwid ki kawaitan Ngehn Sarawi. Irailakan mekaw wuwid ki penis na rail kaiten. Ikos ko saya men sango niya life me. Como yo ngoy mia ana panaramas mi yuduk kalesia limau exacto amia Ngehn Sarawi. Okay, so one Ngehn Sarawi ka yeyi iratu to kriya sa kriya limbak love joy peace goodness kindness so mapukok cha ansama acha more pan soigalais kichaila child perenun uduk mamor nanti macheban soigala atama pa mi daria child karakter en Ngehn Sarawi. Audaman Ngehn Sarawi pan mi dare narmas makin sugala am more. Women more kap mi limbak. Okay? Ye limbak katak aktugaduk. Love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay, so one Ngehn Sarawi mo. Wa pan mi sansalin me Ngehn Sarawi. Miren saulang po waka uye sansal. Ang sa misuto Ngehn Sarawi child, tami chay kilan chay sa troyo. Chay goros lingor-ngor, chay goros pirap, chay goros kailok, chay goros pon maso, chay sa troyo, chay wuwati. Moy nanokay torasang okay, apo sa troyo monggot. Spoy ki sucho Ngehn Sarawi lale. Okay? So, i ko sampalen at paano sa me. Palwara, so Ngehn Sarawi yinganen kot, Iyaramasaman perong he
he is a person. Okay, pueki songa me esherong aramas me aramas tueki chai. Chuka ko saya me coach tueki child, pokot makapung child ta. So ki child me tuetra ini songan mom ka. Chilan ki intellect, chai sto matamatawan gidi the god, matamatawan tu ko kapu pon amasani. Let's make man in our own image and likeness. Ki child tuetra code. Chai sutra tuetra tu ko te chakai. Ki child tuetra code makapung child tao. So intellect kancho ko saya mo medban chapchamenda will in dire will in gabandagot will in senator will or decision I believe in sene o I men pilipil. Okay, Ngehn Sarawi mia in sene o mia men plata. Cheban mudial nan wuyuya mia wasame wamparon kana sama Jesus kat laras me pan wulianti Judas Iscariot. So rai kaisi sol kapakapo Ngehn Sarawi ka wait ki rail is. Porque Ngehn Sarawi ken mia in sene imenda ko will. Mia in sene Ngehn Sarawi makchabang kemponasa. Ngehn Sarawi komyo ngoyanane chok yeramencha watakatacha nang puk Sarawi. Ab makchaip sapal nanjian lo kayang rangkoros. Ngehn Sarawi yang ma Ngehn Sarawi bangola Ngehn Sarawi. Okay, porque emre ekarani kujasa ngata pauto ni jaserica baba inono. Okay, John aja wamparan kan John Sarawi kan pinan nan zoom Ngehn Sarawi koran sang. So momana tabang can treat Ngehn Sarawi to Japona sa selling Ngehn Sarawi I laude na ban kaperenta porque Japoson aban peren aban men out take chaban men kasaleyang kacha so kan me pilmi mo chai me chestue wiki. So he has a will and a decision. Okay, he foresees the future and decides accordingly. Kasi Ngehn Sarawi ang Ngehn Sarawi irong wa mo child. Irongera child la kapo irongera murenawayo sangmet. Como yo ngoy chamechasan ang kilakweto tamenakir. Ngehn Sarawi mangi sipalasang. Mia pak me songkan biyaw yo nakayap chokala wow Ngehn Sarawi. Como kawi diyoto nan mayap sosa. Okay? Pues mia sapulma will mia pain kupura. Will o decision mia amen pilipil. Amen pilipil. Okay? It might not be reasonable, but without doubt, he has our best interest. Met mele, pueki Jesus masani abang kapagabang samaw. Masani abang mona abang katlaw and dayang warangor and de koseli abang pokren samaw ang katarodong Ngehn Sarawi. Okay, abang pokren samaw. Yawan Jesus apakong gachayel. Apakong gachayel, apakong gachayel, apachayel and der mela kalangan. Po kung kecela pecelen de mela na ramastepan celen mela celang yokop koporapor mecebang kola nalam poi me masa no masa ni. Okay, abilan sa waja chemen celen sapso po bosel point sampawat. Yagat kitong chay Ngehn Sarawi. Masa ni masa ni yang rail rende ko seli abang bakren sama ang kat kitong rail Ngehn Sarawi. So same Jesus I mimim kakela kay kecel a child imemang kakalakar yung a trial poson mumana chayban apali a chay mo rin sa longa chay chumen chap ko wimpy takot wimp so angi masa puye so poson chamen parke pue Jesus a wire warongo sangni so kamelele so rail poson oi poula oi kakela kay raila Kotla. Como yo ngoy ale padong wet. Okay? Kita como yo ngoy chama morna ni muin samba. Imuin samba wat ki we got the best of God. We got the best of God. Nanti kan sempar sangotra na baba Abraham kokodo na puksarawi kokodo iralakan mepil. So jaya minan puksarawi apro wa faith. Carry on. Faith imelel kito re muyore. Okay, yan sa melel re chao chay mir na religion. Ana ba uya ba so chang Ngehn Sarawi chay chupung ko sayang Ngehn Sarawi. Te chay gun wata ka tap chay chuma morki chay sosa. And so what Ngehn Sarawi chia tapo chay
Okay, masek ciata pojal makomu sapala, esek ciata pomi, ajanan rangoros Ngehn Sarawi baptizia. Imi kintang Ngehn Sarawi. Nanay kapakapakan. Oi kamelele mi imakang kakela kaya. Pwede wana bigin buang. Wana bigin buang po. Utu ka so 100%. Uya papa ko tinangi 100% extra. Si jamba masa-masa nan so magdrapang. Si jamba masa-masa nan so magdraluwet. Puen litepi puen kawela planning go child. Strength of God. Kauno makangka kela ka sapol matonta tongkan poran pubusa way kupura. Karatay ka kela kay kamu yung ay chaip sabal chaban memor ki Christ. Kay daga chapata ka pa chamor pang Christ apan Ngehn Sarawi muye apa-apali kawit wasakoros and sokoros. Fellowship of Holy Spirit and ye yang kecailan sokoros po. Asa macay chachok Ngehn Sarawi apan stir up apan kangka kela ka ngene chaila rain. Chay kinusap ngalawi at deep. Apchay so mimi pan deep. Chay lokaya deep market. Okay? Pwede power and Ngehn Sarawi lala child kaus away Ngehn Sarawi kan as choka katag na child ray kakatag song apoy kaya chay puson pan memora pan rongala apan song chay chang as choka kausan. Okay? Kami ko saya tuan child liki Ngehn Sarawi emangi ya child lakap emangi ya child bar ko isang metkulaw lalo child mela magaradama Jesus masani abang kito son sawaso at child nana po na sa punani me son sawas watak puk Sarawi stuwewe Ngehn Sarawi ko sayang. Okay? Kuwan okay sa lang ipsapaler waray lang nan masapwek pakpakiray. Okay, at bang klanan Korean tumati. Wisu Ngehn makot ki yang ketail kaitek nganan masapwek. So may panipsapaleray masapwek. So chaya iman ko saya pete ilom mape. Panasa may sa chakun panasa Ngehn Sarawi. Magoton sa wasaya. So jakoton sa wasa kung ketail ta katete yang chay nang puk Sarawi. Magoton na piyesa nga chay masapwek. Magoton ki yang chay ngi chay cho kumat. O pewedi. Okay, pwede ka song o release mana in God. Kung challenge ka bakap ni marin Jesus ang Ngehn Sarawi kantang. Okay, magom ganyang kaus Ngehn Sarawi kampan kakonta. Wow, what ka Ngehn Sarawi lang me ko tray. Ngoy isosa pwede isosa. Asa may kapakap ka Ngehn Sarawi miya magkumpara lang masa kang kilangan taga kilang. Okay, pak main kamu yung ngoy chaklang panatra chaklang wana ramas ang Ngehn Sarawi rakilang ari mintinda Ngehn Sarawi emangi atra lakapore na cha more karta chaban nanchiang build up relationship chaban nanchiang nituan popoteo oloy liyo irakin kasta irakan koso-kosoy, may rapilkar ria rakosoy, apramen kosoy. Pwede kita iralimpak, irakan menasala manaman. Ichatuan ko mo yung ngoyong Ngehn Sarawi. Chaban mangi mapuk Sarawi masani, ekotstone sa wasay kitail. Ria yaramen yatikime, Ngehn Sarawi yapsosa yamomoy. Sasatame matawo, sasatame kon. Chaban kumpuna sa rangoros. Ngay chukos ko saya ma 100% ko ro sa Ngehn Sarawi so okay pa kagin sa pa kichoro mau. Okay? Ekonon chan tan biya kila cha close friend. Pui me pakatorton sa usay chen. Magchay bikin ti bata. Ekotong kisang nangan ti pre child. Okay aramasken. Ko say tuwa ti putan. Uyokot ko tupol babe. Okay, awan so yung ko sambalan chan baptizing Ngehn Sarawi. Baptizing Ngehn Sarawi yakin kisang nanganti. Siniya yan Ngehn Sarawi yakin karongesang nanganti. Isang antip ta. Tip me chekin chang alalale kan. Okay, tipin kamal, tipin nanak. Tipin nanganutuk, sumok kong sakawa pe. Tip kayo mapagchakas kasamane champasang kuwat. Okay? Ang samad Japan boot po na sa Ngehn Sarawi na natrakapakap agang karongesan. Tamat chakan
pun sa kila kaunok chawye leson pongi atay nangon deep ari nango kan mi miseli ani kulok magcha isoy kasanya ma so saya Ngehn Sarawi ikanger kambang peruda kanger pengen Sarawi holy o ko ton sawas chaman sa kon kilipo magches chawuryang okay amachay wuryan chay bonasa inanana parenki so sek child ekot ton so sek child so ki intellect men daw intellect mangi merer kan me pitkot imep chay pangking kau ta ka kamarain yu ko tong child ta chailen buya ta chailen ninta okay ma child kau ta ko to kalang kaun ta chay kapakapo so ki will metueta mia insene o decision pilmia a kawit ta pilipil Ngehn Sarawi mo na wiwiya isa kuno wano Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by Holy Spirit from preaching the word in province of Asia. Asa maraw yung kalkalok sa Asia, tuweta amo isay research po yan tiyarap. Wasaha kame tuweta sud opolan tatawa kong goch miya, tsaka kasama Satan kausan wasaw, law. Satan kausan wasaw. Maso Africa ni ay chiko tuweta Africa mission field. Pali tuweta missionary kan rakan. Pagkatarla Africa po arama tuweta ani mo yung kakaon sa po. And so what could turn it around, Could turn it around, would ride katkatar sili missionary kan kusang Africa. Asia wasa miyap chawata ko. Ekos ko saya Ngehn Sarawi pero sangera irate ko la kalok polo iyango kan render ko la kalok Asia. Ansa wo. Okay? Lang wasa to drabang wata kata ni chunto tong karel wang Ngehn Sarawi kun masa nong rai kawit kin rai ko lamo imek konong komo yung ngoy buya kakela kalata po na sa Ngehn Sarawi pueng kak chakin lama me tama ko to nana chay mata upon chay pa ninta chalar kin kilem Ngehn Sarawi intame kawit Ngehn Sarawi bangkin sansal bangkin Mangko san ron ko tran so korsa kay buye di ko prang ko. Gay ban example kema. Eu kakakaluwi si pala lampo Ngehn Sarawi kakindawi kun miya ko. Okay? Make kalap lo kaya Ngehn Sarawi po nasa aban mga impir ko sa yang kamoy buya ko. Ken buya. Okay, ar make tato mo mo soy kala liya lulasang miya sanswot yu kun miselima. Kabanasa Ngehn Sarawi mo. Ngayon kay chay kan buya ko. Chay puruta kay Ngehn Sarawi mo. Pagkita chay tatang ka malian. Okay, so Ngehn Sarawi dami bilang ki emotion. So cham-chaman intellect matuwa miya marain na laut sa nga child. Miya will insene decision pilipil Ngehn Sarawi kak pilatam na. Karta chaban so pilata chor. Okay, yang pilata yang okay, bak chela la chel Ngehn Sarawi imi ko na uyam mama. Wait kin sa punga lak chel me uye pilipilak chel kin katan ke Ngehn Sarawi Ngehn Sarawi kapayo miya emotion dapat emotion song me injinjung pan emotion me doja love limbak. Okay, insulted what instance would la. So iban kutita pa ng emotion So Ngehn Sarawi miya marain, Ngehn Sarawi miya insene miya ko tagan insene ki nan ko santikan miya insene akan menintang ka child miya decision miya pilipil tuwachara masaman ay bilata ibang yang ibuno ay siya yang ibuno ay ban set wita tarano mo pilipil mo child pilsel insene child Piltuwa Ngehn Sarawi. Or may ban men so long me out din Ngehn Sarawi. Yara men inda yaw din Ngehn Sarawi. Boy kan rapid yamo mo na describe out din Ngehn Sarawi. Abo chuka krong mau. Ngehn Sarawi bangong kilar inseneo me poita. Tea pilipilo me poita. Aso po indindan Ngehn Sarawi
ai come poi ta so pokjanu ta melelin kauno en tatong gejal mo kauno kan men tatongi aramas man mesolar pena okay imenta ki nan matu isa kunori sa payo deny yourself ki yugedi ki sangu pena makan ya pena trakan inanganutuk okay nangalesia le mau isa to ia trakan mo ki sangu mo kapay katam lopu o itawen nyoto magchaban sa troki kitati kichama wiya pilipili kichama wiya takosanti aria Ngehn Sarawi pampapasan ya chabanak puenta aramasaman me kauna wiya tatong loud aramasaman me I'm sold out for you to which go da chakosaya yer mesolaram tama coach maugi imakapan wiya tama coach pilata imakamban pilata te imachaban pilata. Okay, so kapayo anda emotion to waja babam te kokonin Ngehn Sarawi. So tama kung kokon limbak. Ngehn Sarawi limbak. So machabaninda yaw daw ki limbak ay mo daw ki Ngehn Sarawi ya kay lokchor mo ya sansal. So jo. Porque love is God or God is love. So emotion Ngehn Sarawi yan ki emotion tayo emotion babam arit. Eu pam ye limpak. Only a being with emotion is able to love because lifeless objects are incapable of loving. Dami ko saya. Kapag mamamortra makakon limpak. Man ang rakon limpak. Man ang rakon limpak. Aramas kon limpak. Achay ko kon limpak makayo karani sapol mangkot limbako. Kay teka chay limbako me iyan kodro. Pwede men fall. So achay la karani. Okay, san limbakan kitiya pe limbakan ka atrape. Aray ko petepet. Pwede aray kabugubugda o sang chay. Achay limbako karani ya sapol mangkotro. Kot kupurki limbakan Ngehn Sarawi imen milala chay. And some limbakan Ngehn Sarawi muutir mimilala child, chay solar libilgi aramas. Chay solar libilgi aramas, chay solar men perin chay limbakoy a cover aramas korusya. Okay, so kasaya me kabugubuk kan sa man track kaya true ko rasyo ka kasaleta limbak pogda karakter limbak sa chiyang mimi lalaray. Anang kapugubuk chay kan miya ekis. Kamu yung ngoy karani tolul limbakan kot. Karadan sa machaban ipsapal wan Ngehn Sarawi ay limbakan Ngehn Sarawi anana mimi po na chay mo yung. Roman isak lamaw silisak. I heard you brothers and sisters by our Lord Jesus Christ and by the love of the Holy Spirit to join me in my struggle by praying to God for me. Okay, so Paul yung kasaya kakela kayang trial sa ulangkan. Okay, kang kakela kayang trial sa masan ni sang ni limpak masan ni sang ni kawaitan limpakan Ngehn Sarawi niya masan ni limpakan Ngehn Sarawi kasaya yer one Ngehn Sarawi kalesya limauri sa kriya limpak etapcha limpak Apu sanjay kan poma yawan limbang kan nga ma katak activity ko kay wan limbak mo kan so chap choko saya limbak Ngehn Sarawi child ronger menta by love of Holy Spirit puegi child compel with love of Holy Spirit child menuya ko prangkot love of Holy Spirit pang kamakitong child in buya tatawag kot na kuparang kot. Apanggan miya selik sinin sa na child makchal out kilimbakan Ngehn Sarawi limbakan kot may pangkan miya sansal. Karasa pa so makape. Okay, so lang opalan mak. Ari chaban sa chamen so lang me pimpichi gitati. Chaban men so lang me Ngehn Sarawi. Kachlong lale iwadong kita tame sa chamereta. At alimbaka pok.
Sapulman Ngehn Sarawi sapulman kuotra es chopok. Tagot chopok. Oda akabe. Akabe wat ki sotra trapi sotra imui. E is love. Okay, E is love. Arma kamu yo ngoy. Ngehn Sarawi mo yaw te wasa kot wasa mianan towe. Chabang present limbak. Chabang kak kiwe limbak pong miyang Ngehn Sarawi ima kikiyang chay limbak. So Ngehn Sarawi nani mo na limbak karyawa kriv. Tayo kriv insensuat la. Ngehn Sarawi kan piliyang insensuat la. Ima kicha tuwe kicha Ngehn Sarawi tuwe kicha. Puwe ki achay karakter sangat royo. Ngehn Sarawi kan insensuat la. Eu makom sapal makom bangkin kasawi kita Ngehn Sarawi insensuat la. Nan nganom kang ken totola. Makakosaya megot te kuyata megot. Te megot makakona uya ke sapaik. Makabistri rongata nan nganomon ken totola. Kapanasa. Ngay ken totola ken sasa tamo ken idita kren Ngehn Sarawi lawi ko sayado. Okay bentang Ngehn Sarawi tame uyawi tame sapong tame chuchok. Tame maskuno. Ngayawi buenin dado. Agi agakenda amo kayang arangin mo. Agakenda amo kay okay? Panin tatong kachalda. Ngehn Sarawi kan insensuat la. Awapolang aramasaman miso chip sapal. En kon kawitin Ngehn Sarawi. Apan apal. Apan perenwe abang ara ko inantipewakan. Es chisaro. So chocho yo mimiwasa. Aramas me sapal. Chachan kuyo kokorur ke asa. Mekot sapon. Give me come yo cho kauno mangi. Ngehn Sarawi ton so say child. Pachailan kak irong wasayi deep. Pachailan can confess chailan can wake on god. Tipachay kano so pesang. Wake on so pesang. Wake on so pesang. Chabang purulta child no at wait duang kuparang court. Okay? So Ngehn Sarawi can grieve. To grieve is to experience deep sorrow. Imendaki iwewen grieve to which ma lang ramasaka maray boat mela aray love one mela ni ray sir mela ray papa nono mela mia time in grieving you me kamen sang me koras me pitko kamen men sang kosa nga pangola na lang mia sang you take over soul and to which deep grief sang ang lale bil to which armas me apod ko kola sang mo ipesan whatever me kamatokela lale. Imendaki deep sorrow. Matako milale. Ngehn Sarawi kun muya po eki yakach lale. Akin matakla. Makchekin sapaik. Akin matakla. Makchekin muya ta deep. O yet tong kira aramasakay. Aramasaman. O yet. Ngay sipatuwi Ngehn Sarawi yakos kosay kaangerong. Pilpiliw kaparang kisampa. Okay? Ansame check kasongoso. Ngehn Sarawi kasayir. Chela. Such men sapang. Such men suk tipo. Such men suk insenayo. Men kuwi jo dog. Kuwi jo kang men. Kuwi jo pagi men. Kuwi jo ngarak sili. Mas kun lale. Asita no apera bue. Insenayo ko mo yo poita. Ngehn Sarawi kan chotola. Lalaman kin deep matakla. Makarepent chance o may repent chance o makicha kolula chance o chaban pileo kokola. Okay, apoy kaya chasoy kalak charo ya kang kansa na mawi masin na traw kita common sense within Ngehn Sarawi common sense within Ngehn Sarawi iu da chanan la ansa wo ngayon akan ko to roderla megarda masaman me asayar kauno iso pela ngayon akaw tirla re Ngehn Sarawi nanan la kapan men an kita kokon magaganaan karan trayo tuanam ken men karani coach tuanam ay mang kapaka ay mang kalok kapan men protong coach sa chakak kalangan ng coach yo payamaw yo makom proto temay proto ma chaso paisang coach cha proto payamaw yo pogod kalep me bilkengkak kapureto aramas so jongen saut ka kapureto aramas so jokomo yo ngoy ka puralaren coach chapan song ap makot so kupramawi kita chaban piruye songo pa mo kupramawi kita niya kat kitong kita kapre tong kita re nan
son isa klamaw isa kuno may supiliyata ngay mapil kumail tao katori kumail la sisala tayo ko sa yawa pilibay riyaw isak silu wo kao no makin kamatarakinan nga na chaka pukchan men uyak branggot okay so isma apcho kamaranig niya ma Ngehn Sarawi imano kala tayo panin tao ay isma apcho kamaranig niya Ngehn Sarawi so yung muna akin tatok mo gagak pada gagak manogalata ka paninda Ngehn Sarawi kung kosoy makapanan la bonasa Hallelujah Jesus so law grieve Ngehn Sarawi kanin sense witla Ngehn Sarawi pil kanin salted so muna ipangola mo wata kadima acts of God's children Holy Spirit can be grieved by acts of God's children imikos ko sa Ngehn Sarawi checking ka kamatagala is kichayla ka mawiyalar sa pulmangkot checking kamatagala Ngehn Sarawi po yakachlonger lala child akichayl men peraperan kitip te kamkamay chongan chepela anso chepela ruyang arangarak sili okay aro ka Ngehn Sarawi po chepel kilang is makuot huya tatongi chepel kilang matawa Jesus akachkat pensampawa chepel asa yisi ne bola para luya patapadak sili chepel asa Israel karetan so makomyo ngoy chepela tar chapanita wen Christ yet chapak slide Tagjato ka deep the kawkawai deep smoke chakap kaprani chepel ay smoke chaw ya kangkan sense wadi Holy Spirit okay ba imin tindang kapan again grief one and so you again deep sorrow again insense wad la one and so you aso bukcha sapsape gaganda cha so lalo kaya again nannen la okay so chapan biluya nan chim protong reo nan chim bilu ke la tas chaka makalangan ng kota mechabanggak puragido makau no taman kita mechabanggak puragido kareta korusio kan meken luwa chala rai pleu ke lalta yeramen matawa makomu mo porque according to the scriptures kau no masani imbe pilki chalta na soni saklama isakono soni saklama rechuk isakono imbe pilki chalta ngena pilipay riyaw isakluwo imbe kiyang chalchale ninangi what kiso a child mekot so each child present our body to him as a living sacrifice child mayroong kila child more amak child men pile wala ka counsel each me chewia kapkabrani da chepel kan sense waiting and Sarawi that deep sorrow again way rakla again sense witla get cha Ngehn Sarawi to wapanatra nido na check and piti a child po tape okay again sense witla makarseli okay Ngehn Sarawi can instance with the jojola Holy Spirit can be grieved by the actions of God's children episos payo silisa and do not grieve the Holy Spirit of God whom you were sealed for the day of redemption okay episos payo silisa ko sa yayang child kader kan sense with Ngehn Sarawi mekauno seal dapat seal rasan taropoyan okay rasan taropo chenenen ko sampal iba imeng katarla tombe puenutan san salon nanobiskan me ko sampal anana stampti me ko sampal okay so chapangui nan panga bis me panotoraisi trapangi ral silo pewe and so me silo ko de pewe validated to it kaise miyam mana manen taropo yan okay so imeng Sarawi uyang child Ariya ko sa yak chalender kan sense with ebisus payo silisa chalender kan sense with Ngehn Sarawi makauno stampi yang red child on the day of our redemption ya child redeemed and kauno polar mona child budi so and so tama child punglaw makalagal tapang ko prongkot and so child sa palo imenda ke chalender kan sense with Ngehn Sarawi don't grieve Holy Spirit okay because do not grieve Holy Spirit of God with whom you were sealed of the day of your redemption to which kestamp kitir Ngehn Sarawi aramas koros me ipsapal mongkot restamp kiti Ngehn Sarawi kareta amo puko ay puko so ikuwi deep pagchater kaises wadi Ngehn Sarawi
Ngehn Sarawi aramas pilka pichi, kamu aramas ka pichi, kamu ngoy aramas ka pichi ya, imenta ka child weapon aramas ka pichi. To say something to one knows is not true. Acts 5:3. Then Peter said, Maong popodo Ananias isabaira and samira nachkilara rapaikan rar ko to pichi. Vira pichi, olo chiang dor pichi, warang komeng yen one moni and Iraqi sanger neira. Are Leo Bigoto Morisa Serkeme, olo rialari melar, Abil Portocha, Peter Kalelabak ma 1 cent. Me poinan sapo uyata mo yang 1 cent tuwaje rapong kepanara ko tom pichi sapol manggot manung katar mano atame masani Satan has feel you hard ime Peter ko sa yayang Ananias Ananias how is it that Satan has feel you hard that you have lied to Holy Spirit and get for yourself some of the money you receive for the land. Tama pitra ko sa yaki Holy Spirit. Pwede yes chukilang aya popoto inogitara rapan pichi yura koto amanchiyang to pichi ay me ko sa ya rebuke le pore. Tako mo itong ki Satan and buyaya uken likamong Ngehn Sarawi. Tamen taka Ngehn Sarawi. Chachonan na yes ko sa yung iya sa person. Pwede Ngehn Sarawi mereu mentayang me laba likam. Okay, Ngehn Sarawi mi mereu mentayang me laba likam. Okay, ke child. Child ko na won ki aramas magotu yeto tongi po Ngehn Sarawi ka kentayang rel. Ngehn Sarawi ka kentayang rel. Okay, Ngehn Sarawi ka kuya intayang rel. Pwede Ngehn Sarawi mi mereu chalo chay kak church. Chay kak kasawi tame melelo tame stromele. Okay, so emasani you have lied to Holy Spirit ke pichi Ngehn Sarawi ke nagitala kay moni ko poinan sapo ke nagitala kay tek wamo arama saman makalap kapakap kamyongoy machasu kung kalap kapakap chakono ang pin memelel selemo pwede Ngehn Sarawi bangganin tama checken wiya nerer. Okay, lie to so check up pichi Ngehn Sarawi mo pichi aram na story ara pichi aram asara pichi pitra sapol manggot apostle juntato nampukang uyuyama pwede Ngehn Sarawi katrela eosa me pichi. Okay, blaspheme na emotion na eu me aramas pilgun uyayang Ngehn Sarawi blaspheme. To speak evil, okay, aramas ka blaspheme komo ito ngoy, takot blaspheme, era kowi ki child. Benetong child, the cats would ki child sila ki child aramas. Or swear or curse using the name of God. You cannot be forgiven if you blaspheme against the person of the Holy Spirit. Okay, the Pharisees, okay, family water. To speak evil, speak curse using the name of God, iwe when blaspheme. Blaspheme to waja ikowa ikosayaki megot misuwet to Ngehn Sarawi. Benetong te karyala isuik. Okay, chuka melele. May piltetong kumarang kotra uwang Ngehn Sarawi i blaspheme. Blaspheme to waja lalaw Lukayan tumbi lalaw You cannot be forgiven if you speak against blasphemy against the person of Holy Spirit. Itipa me kotsirpamako. The Pharisees attributed the work of Holy Spirit to the devil. Okay, Matthew speaks a word against the Son of Man will be forgiven. Tama ko saya meman me kosaya te uong isme Son of Man sabol mang intenay na ramas ye Jesus, but anyone who speak against Holy Spirit will not be forgiven in this age and in the age to come. Matawa mo matu
isa kriyaw sili sa kriyaw. And mag-child pilpina tong maran Jesus te child soy kala Jesus te child lalawe Jesus masani chekak makala cheban pok man kita bacakan chekak makala ako saya man pan ko saya speak against Holy Spirit will not be forgiven man pan lalawe Ngehn Sarawi tibakan sa Japan lapata magarada ko sambal magchas jo wewe Ngehn Sarawi aja suruh saya masam pukcate kosai stili pukcawon momot so tekcai tetong kemalian o aja mor mitanan masana puegi kosai ya kosai sansal kom ka kwate ko weni pompeyan poen sansala mau momanai ka wewe mo chu sansal ap morun wasan wata matu isa kriya me kosai ya kosai ya meman me pan speak against with a wong te kowe sapul mangko Ngehn Ramas, son of man, Ngehn Ramas, apana kakala makabanti pakan. Okay, miya makin ADS, miya makin drunkenness, right? Inanan, soja kamelele code te Israel. Aramasin sampa, law mom sweat, raka penetong Jesus kanangama. Kolkolong Israel kanangama, tamin dake kanangama, rawye memor seliora patiarata memele Israel sapal. Kau nama kong right. Kaya wasang wata ko sa yame. Magchay biwiyayan Jesus mo Chay banale mga kabanti pa chay. Magchay lalaw Ngehn Sarawi. Chay sugala, chay pinitan, chay kailonggi. Sotra mga kabanti pa chay kan. Ako saya in this age and in the age to come. Okay? Magarada kamo yung Ngehn Sarawi. At siya sucho ko sa yung mga sang. Pachapan lomuki. Ide libane teta. Okay, ban lomo ke po ide ischo we kingai. Po may wata ke puksaraw ya iko na lomo ki. Po ide ko sa empon maso. Po ide uyun momotso. Ngayari lomo mo yata Ngehn Sarawi. Po ko sa yaya may ban magcheban speak against kowe te uwang. Okay? We will not be forgiven either this age and so what? Death nan more makukuto mo rin mela. Okay? At this age or in the age to come. Nan moewet nan tiwet depil mo rin mela. So siya mga kapanti penaramasaman. Maging lalawang Ngehn Sarawi. Magarata ko mo yung ngoy chapan chok. Waya po son ka. Checking in the same God. Kay dek man da God I a trail ko tromar. Ako sa sayayar wasa san salamao. Check up piniton Jesus wala makapanto pa checkan. Check up sugala Jesus lalawa ako saya wasa sansal. Okay? Madu isa kriyaw sili sa kriyaw kam kakwadak. Check up kosa you know Jesus kiti Jesus sugala. Alam ba kong chay ka na nga ma yawi sapol mat timing chay kolula chay makala. Amag chay panut wiyayang wiyapel wang Ngehn Sarawi. So chay makapanto pa chay kan. Okay? So ikakila kay chay kan merong menlaw. Chay pan so chay men ko saya makitin Ngehn Sarawi pag chay de. So chay larapin kawik chay la. Okay, pues masa niya itipa me ko so chay pan makong. Tipin lalawe men kamong korurki. Okay, lalawe at ki mamaliki. Men kamong korurki. Okay? Sedang aman lo kaya churora ke. Arang kiseli. Okay, magam sa yang kon. Yaramen ngarang kiseli. Kaitek puegi kataban ki may banbil. Since what this arodi aves in an nickel muscle, imentaking Ramas. Iso chamen como yung ngoy en lokolok pok chaluk chayang acha ngarang kiseli at chakan since with chasosa me chang lalawe tang Ngehn Sarawi. Okay? Asa may yay testimony. Ramas ko yung tang niya kay Ngehn Sarawi mo. Satan. Puy ko saya ay baptizing Ngehn Sarawi. Yari ta Christ niyo, di baptize ang rasa rowan niya sil.
which a rancher ya muri baptizing Ngehn Sarawi karapa ya nane iwatakata imina na itupak pon may Ngehn Sarawi makamiwasa to kaya okay sukak manogela kapakapo imo mo na iko sa iyo mo isyo mayroon na waray te kapakap roy icha mentamo ay papuputi Ngehn Sarawi siya tapo so ansa may kinintang aramas rogentaso kaya Ngehn Sarawi mo Ngehn South kumelamlaman mo Ngehn Sarawi game so imimang kakilakayang ka child sani ay pakpaki ka child der tatong ka maliel pues in maliel at chika sa sakot maliel at chika tolu sotra intellect sotra marain in court pren maliel yo mistake sa bal maliel bil bampi chika child chay bangak lala wetang Ngehn Sarawi po sotra child experience yet chay bon maso chay kawasili lo kaya churo rape machay wata kata ng Sarawi Israel buya check up buya the same God imimen kakila kaya machay koros mo rong ansa watch tepil more deep chorus kaunaban mako deepin lo kaya speak against Holy Spirit lo kaya chako wetang Ngehn Sarawi yo chaso chalete makapantipachakan. Okay, so resisted. Ngehn Sarawi kak resisted. Waja resisted yai Ngehn Sarawi chay wiya kau tak. Ngehn Sarawi men mockit puegi chay chorong wasa chay daja kauti Sarawi. De chay daja tola na kay gold. De chay daja kacangao ya chay programen. Ang Ngehn Sarawi kukota palya yok chay kikila palyo. So you were resisted. Ngehn Sarawi men mockit chay kang pok chay de mom suet la rena mo naramas. Okay, you were resisted. Asa makuwi kau ta kekone Ngehn Sarawi kamakita moyong kemencuan sang-sang te kemencuan mus. Mo Ngehn Sarawi kan men deliver aramas, Ngehn Sarawi kan men kasala takiyala aramas. Magarata chana ne kau tang kengen, pokija the religion tu cha wiya cha programo na just to on court. Just to wukla cha chotron deep ko dok cha wiya cha deep ko kola. Just to kon mayaw. Makauno kung kiyang aramas man makotore. Okay, nan madu isa keuri isa kwalu. Jesus masani kotore. So ma kechojo ko kotore Jesus ko kapagap nagkasalatakla. Makabil kotong ansaw koros achay golin koto pa ang kuprang kot koton salatakla. Koton mayaw ta, koton out. Chay koton perform to which out there way program no nakngay katang kami kautak. So ikut on maula ren Christ ikut may sumaw ko don maula okay ma I mong yung poisin ikut on experience love of God imindaki palitutong child asa court nimat mataw child lamam child asa malawlawong child experience God which ke kotoren goto ka lesang ang mayaw tam salatak la kalesang ko proporan more so bebol nan ngano am sumaw kan salatak la okay so resisted so Ngehn Sarawi ken men kasaleta kot eu ma da resisted mia eu kaudak me uya wasakis Ngehn Sarawi men aramasan kapakap kiaramas. Okay? Leader rin wasaw kang. Susugong yaman. Okay? I-resisted din mo. Kung mabata-bata ka kontar mo Ngehn Sarawi men to karamas. Suipang kapakat. Lavanda. Susugong yasong kan. Okay? So, chay can resist. Chay Ngehn Sarawi kan men buyan niya ko. Or como van plata, ngoy van plata, van rong aramas, timan kaparani Ngehn Sarawi, van rong aramas, timan Jesus en San Saltawasa. So kasambal, po iwe wen resisted, Ngehn Sarawi kan aramas kan pilsuik. So chay pan asa me kay teka chay buya pa chor pangkin, buya chapangkin, communicate chapangkos ko sa Ngehn Sarawi pang kawit kichay, na chay wasang kautak tenan anson ministry. Anson ministry ma child rely on sawasan Ngehn Sarawi. Kagawi kapakapa kunen nila Ngehn Sarawi tako mawi. Ngehn Sarawi tako mawi. Mepit wasaka. Dame word, dame sangreme.
Okay, como yo ngoy magcham son minister, chaban so jojo patak chabang partner ong Ngehn Sarawi. Sa mga banudan patak, kaban ko sa yayang adra, ping ko mo bang wewe gami isto asang Ngehn Sarawi, milaw ko ampil ka sa ito na nawaya, milaw ko ampil ka ko kitala patak makaitegi ma. Okay? Bilelan so kapagap chay kapagap kiyara maso. Maka kona ko Ngehn Sarawi, kuya kapagap kiyara maso Ngehn Sarawi, tama ko mkuporki yin dayan. Takom ko por ko mangi ren lato miwi kapagap. Ngehn Sarawi kakpul nan nga naman kakakontang nga suma, kakakontang nga sensuot. That's a release. Okay, that's a release pagchild church. Purpose of church. Purpose of church. Karapan church. Chay ko doon worship ko, ko sa iyayarayo. Chay ko doon evangelize, chay ko doon kiyang ral mo sojo. O kaya ramas pangkap ko, tor sudra ral mo sojo. Pero ko doon yang Sarawi. Ama church mo, fellowship mo, target, kabang kiyang ral mo sojo. Uy ko bilare ministry. Eu mo ministry. Takot sa ministry. Masumaw. Kapag kisumaw, bueno po la transawo. Church aka sipala institution kan koros na sabta. Okay, tawag institution tuwa dyan company kan te, name kan te, business kan te, activity kan maging sa haramas. At siya pan po nang ipueki King of King and Lord of Lord. Imagarada Japan sipala ko Sarawi enjoy presence of God. Japan minister Japan junta to kan God me connect ko Ngehn Sarawi. Pweng ganintang child ta. Ngehn Sarawi ka wit kung child me ko udan eban apalyala just ko no masak. Tapos apalyala kumka kau to ka Ngehn Sarawi masani uyama ndama. Pwegi amban rong masani uyama ndama. Utacho uya aban baka. Amasa ko sa Ngehn Sarawi. Ipinto tong kiyay matamataw. Bambil na nantiolok sa jowa. Nanantiolok watki. Okay. Mo kak men so ko baba mai sa jorong sang Ngehn Sarawi. Miare mail me. Ne tube. Ko to ba Ngehn Sarawi ka wait kinya ne man tube. Uyo so chameman. Tema bil ko to. Ipin matawata is chuko sang Ngehn Sarawi. Bambil wiya kapakabolok abans chumoket. Ngehn Sarawi me ko tiyo me kasaliyang chal udan eban baka. Kasi tama nan uyi baka puyi me power ng God kay den komunyoy. At chapu ko koso isarapasan lo kaya. Pwegi Ngehn. Chara mas koskose wong aramasakan. Ap Ngehn imetato kay den kutsa. Amen. Hallelujah. So Mimir ne resisted. Koryon last vexed VEXED. Modo waja lingar-ngar. Okay, lingar-ngar. Nanay siya wani isak silu isak. Yet they shall rebel and grieve Holy Spirit so that he turn and become their enemy, and he himself shall fight against them. Okay? Sa Isaiah sa uko pa man, ako sa Isaiah tuwan Ngehn Sarawi, aramasa pang conscience with ila o he turn around with uwang. Tuwecha, irosang ke child, song kan child aramas, child sutra instead of friend with the Holy Ghost, pagya child sabay the conscience with Ngehn Sarawi. Child anointed. Child aramas imendagi Ngehn Sarawi aramasaman aramas conscience with la aramas kan menpalianda i chapituan Ngehn Sarawi. Lasa ko sa Ngehn Sarawi kin quench to echa menimpilta tupakla. Kamu yung ay aramas chakan menimpilta chakan tupakla chachanga pili mga. Okay? Ngehn Sarawi to put or put out. Okay? Kayon, Thessalonica 5:1 kasi do not quench the spirit. Mon mo, kayon Thessalonica 5:1 kasi rejoice always.
Okay, isa kisuwa pray without ceasing. Isa kwaluwo in everything give thanks. Aude isa tuawa, do not grieve Holy Spirit. So, song silupo ka, rejoice always. Yang una chapan rejoice always, chapan connect with the leading and guidance of Holy Spirit. Magchamin so lang meperaperan, out ka Ngehn Sarawi. Okay, yang pray without ceasing. Kapakap sa tawuti. Yang una chapan kapakap sa tawuti, chapan po na sa Ngehn Sarawi. Okay? Isa kwaluwa kasi in everything give thanks. In everything give thanks. Everything means everything. Kaya means memau ko cha may yang kapeng. Memau meswat yang kapeng. Yang mo na ibang kapeng. Ang meswat aba ko to. Pwede Ngehn Sarawi. Okay, so song siluwa may wiya. Kaysa tuwawa kasi don't quench Holy Spirit. So song siluwa wiya. Rejoice always. Kasi niya rejoice. You are led by Holy Spirit. And sa Holy Spirit is leading us. All we experience is joy of the Lord. Okay, so, and isa kisuwa ko saya, pray without ceasing. Kapakap sa Dawudi. Konta jawa sa kapakap. Kusa niya ang nachawiya kapakap sa Dawudi. Ngehn Sarawi. Okay? In everything give thanks. Everything. You mean even the bad things? Yes. In everything give thanks. Chabang kusa niya, word of thanksgiving. Ngehn Sarawi. Isa tuwawa kasi do not quench Holy Spirit. Okay, so acay wiyawi ka mowa eso jawi wiyawi chaso tergeperen so acha maurin kapakap so acha kapenggalangan kita katubagi Ngehn Sarawi. Okay, kutame so jaw kemukan pwe kita pun sa Ngehn Sarawi. Chaso cha ewang Ngehn Sarawi. Lam pray kaya jaga chakos kosai. Pray watawati. Pray without ceasing. Kapakap sa Dawudi. So Ngehn Sarawi aperen pwe. Kompor sa ken kapakap sa Dawudi. Nan kumak-connect. Irong kamuyer. Irong yayer. O iliki near room. Okay. Luke. Tuwaw. Lemay sa kisu. Amano. Lukwar klan Jesus. Pantawin kami. Tame Jesus masani. Kitian walkan mia por merenggola kamal. Menpirkan mia pasarail peren kui kamal. Nei naramas soto sama pan wendia. Ma soto nama poekie on the go for God's purpose. Abtami ka melele mia kos saya wasau. Soto sama pan kai buyetia kupura. Arama saman magan plata mabanita wen Christ. Kauna anane tiarme. Ikaker pul kupurai ream. Ikaker kausan ream. Ikarapan son isak tayo rin sa kiyo. Irailakan me pakong. Kuat sam bandel pakong rail. Iyo kuat sam. Pang kasali rail da. Rail kan me pakong. Okay, parable yung mo karasaras yung mo kasaya. Karasaras siya meled. Maurang ko sa'yo. Manakan miya rail wasan kamalti. Ngoy suwa raparapaki. Ime sapeng gilap man o me pilatay tawin. So iyay kapagap mo kamo yung ngoy. Pan men Ngehn Sarawi yung kausan rechay. Okay, just chukat katubak. Chay terkekapeng, chako saya terkekapeng Ngehn Sarawi mimil dala child. Kam moit panan ngana child. Chay bonasa. Ime kawit ki child. Ansa me child Ngehn Sarawi was the presence of God. Ewato bebol. Nagchapabona sa Ngehn Sarawi ewato bebol. And pray without ceasing. Kapakap so jodi. Or kapakap, kaya ilo kaya chor. Lo kaya chor or lo kaya kasay o watawat. Kapakabi watawat together. Kapakap kamu kasay langgot. Watawat kot kasay itong kamu. Ira koros tatang kapakap. Okay, relationship. Iyo pa na mo. And give thanks. Akay tisang mo, and kater quench. Kater katubak Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi ko sa niya tubak.
soja chai peren so soja chai kapung ta chai kapung ki magcaban wewe ki kalangan ng got macam mamorale macam mor pantur ki kapung eban laut sangai ban kapakapin me myself and I da main got ito na yung ni main got sa kusa na isarikan ngoy turo amen kapakapin lek kapakapin kilkilan tiyang jabini kapakap mimir nang kuporang got matuwa no sili saksilo rapaka mas main got tama got kupurki som chika ni me bangkat kito ma ada kapakap milar ni Thanksgiving me loud Agos pa na paliya chanan kan kaya matcha ko do just ka kiyang got kapinga a child choro amen kasaleta child kasaleta jay matmado ja pingi child masani rapaki mas wing got chatiarer wing got chai sapal songkan me kupur peren ki songkan me kupur peren ko ki solarai tama ko promo main ko tayen muya okay niya yasatar kokosan nan tama ko porki puegi a child moren pay kokosan nan tama ko porki automatic ime pan kotkido atranan kot mangi ko manana moni amen kot mangi ama relationship anana mawala amen kot mangi so telebil tama pena chalanan ime pana paliela Ak chaiganut wogitalak chaigan mancha pensawa kot raparapaki sili mas a chailanan chail wogitalar puksarawiyo okay chaikin o chokalaka ikelekele kila ranachpon hallelujah kalanganen kot chai kapagap kalanganen komi main count Jesus kapangamarum saraw kalangan kapingkiyang komi tatogan nga nang saraw na nat maur kom gachung kupuro kapayatat maur kapayate pupere nang komi pue kisongkan makom gachung wiya yang kijer pon lupu kaporidor nan towat kapate genggitrata kapaten serin nan John Pass main siwa coach kaun labalap menan lugi sak lemau kasale yang kit kapro yang kit azore de pungan maur kito suit ni net wasakan masabang kola selia masa ng gotang kapulo-pulo kat kalangan kiyang kami o kat bolang Christ kamawi kitala kaunsaki kitala momi teremi saka kodo iman sa korusya kam gachung kupro kapeta maurkan korusya lot marong sa pulmamasan mabilmiya mesumaw sa palianwe mo san sumaw kan kapakap kiyo lot makorrespan aima encounter o balian tatokan namun titi Arab kan magampagatorto series pasango sa kawela ni marangkaon Jesus. Kalangan kiyang komulot sa pulmamulimpak papulang kot. Ang kachin tipon kich korusya. Nyat filpang kamal din marong kalangan kaon Jesus.